Zabra matna CD na chese mpanimfo nso aba mpanimfo na nso yesesia doc na mo ho ye de Nyankopon gusu Israel papa doc anya le da foforo ai na dia na grace gift today some ye baje e beda wase em say tambia ye ba for nipa pomodin because Ghana no be agina no obetwa wani akọ ayaresabia nipa dodo na e na omo nkwa efiri wo mo nsam aha entina grace gift ba betrase a your main concern nipa da seni yenkwa na ya pomodin eno na ye main concern but before say be koso na em say ye chiri akwan no ye bema brother dia tudwa na fe mama number numbers na enchino grace gift herbal baby ahwe bia ya so ye mienu ene wo Ghana program ya enkan ye wo Achimota New Petroleum ye ne Family Life International School ene di hwe ni mu udru ha ye signboard doctor enim ne da so efe pa kuma senso ye wo ohwim school junction unye si wope na obi so obi a won sanifa so eho ene ye wo onante nkwa akire bebre just a minute walk ewo Kumasi ohwim school junction ye numbers edidi djuma edoso na mebo humienu de sebi nani huna de ebetimi afa de egu TV na se no afi nso de sebi mpere bia nani huna de na so na tia se mebo na omongu ne phone so frɛ ya dane danya ye kado se ebeboa na yare bia titi ni bia no ye tu ase de amana ye numbers no 0543 320030 0543 320030 and our face 0244 126 123 0244 126 123 the akano ewo ni TV na se obetimi afa no afre doc yes enti send na me to so America no say yin nyina yinim the genesis of friends yare the genesis of yare on say senka o hwe in the creation aspect from biblical friends inside na o say Adam kokoye boni ben no ye o say tambia say Adam koye boni ben no ye atrase bi say ho sa question na o so kan say mo boni ben no ye boni no ye ni nyadwama mo anko bodwama Adam anko wia anko ye anko kum nipa and the account no as nipa boni he did one particular thing and the account no say nipa boni and he was held responsible for that thing na saade no koye ne kotwetwe afi boni ankasa ye friend say dwama boni na sefo nyina ye den e de bai the actual sin Adam eye lasting after wrong diet and forbidden diet send a condo ade na ya hye ne se mani ni okay because nyankopon boss superstructure no body ni wie no o kire ni ama twa se nourishing nipadua ni moja no no trust nyankwa eto ka kire ne se tromo anu nyina ne dua bi eso aba na aba wom enye modua ne enkwa dua no so mu ni bi na mo papa ni boni mu ni dua ne de forbidden diet enuane ameka se mu ni na no nka ho mamu ni okay and osa kire ni repercussion se ukodi aduane ye wrong aya mfa ma wo na ebeje nkwa afiri nsam ubewu all the organs may slowly cease to function. It was you shall surely die, not immediate death, meaning that progressively, body be weak, organs na support body, my body near intact, no. Ebesha say slowly say be weak. No, chire say one hwe wadi die ne wana mo ntuo yi a na say one na wode wo nkwa to asan mu. That's the law. It is in this Genesis record nindi. Ni ebe didi sa Christopher asori dem, ni de niam bia yi enwa no. Yesu ba eno abesi da poison so see ndi because you dey enam aduane si ayi apaso na se aduane no ayi a wo bompa ya want ya my dear you shall eat and die Satan is giving you that kind of idea say Yesu ba eno obewu te ade poison is poison that is the reason why we are regulated by law nyankopon ma yemra to know what is bad and what is good in the human body your faculty be a friend conscience conscience ni ewutibua once we are dey bi na say nya utibua ne je wa kora no hu say chale dem ye die ma me wi aduane bi anajo last anajo na me sori na me yem bom kronkron na me wa woni say de oye na no I drink take you back to the previous days yes. Ana no adwo didie na me didie no e na koso sa de when tie sa conscience no now you continue doing you reject the voice of God unim yade be kan wa empaibo entimi sa wo yade da problem ni nyina ni what we are now on to 2 years. Yes.
na wokoso aye de wankasa oni padua na kora kire osade a wo ye nye yade ne bo wa we nya hiriba no because God implant in your body or in your system no a voice, his own voice, his representative kasa kire wo and only a friend conscience no kasa kire wo the conscience no judge as per law of righteousness. Dise wubu anu anim tia de na ese no nyame aye na dwuma wi wa na se de nti amanfo ya de a omo ye hwea enko na no problem ni it's not grace gift Bible trust ye chira the sources of disease. Satan works behind human. Laws are two. Unrighteous law and a righteous law. They are good for the body and righteous law. No matter what the situation may be, Opa object righteous law and take up unrighteous law. The conscience shall judge you. Enti na mre bi me direct you man ba mo so ba mo ye no mu ka chense mo woni we boss na me de ma me ni we na ka wo kakra me wo nti enu nti na to bi a mo hwe hu ne se nipa be nipa dua na dru no we ni so odi we very good okay what say owo kakra obewu se nka obewu na okwa nka me ni problem na mo se obewu yare down na family member bi a wabobra abeyi ni sika ni nyina de ama wo na yade no nko no waba be dali hiani na fie nso hiasim na tu mutan so abesa ko eso bo bi for mo ya abro ansa na woko nto we di abro. That's where the situation lies. Okay. Every intelligent man bear the image of God. The repercussion, bad repercussion, beside wrong diet, no catch Adam. Wow, yeah, the image of God must also have the same vision. You must have the same vision. We should depend upon righteousness for healing. And yes, you can't advise that man who is lustful after evil things. Mommy, tomato. Yen name say as per the constitution of natural order. Tomato assassin ne ebo. Now obi aba be ka kire no ka kire say tomato de ye di free factory bi na eba. To see ya yet free ni dua so ye. You want to say enim see yet free dua so. But when they are processing egu bibim. And they say no free ba bi na eba, anya assassin na ebo. Na bi makwa kodi, bi kodi a unim sa no me ni twase minya. Because as per the law of natural order, which is linked to the natural law of the health of the health of the body. I assassin the demand. Ya make not as it. Yanko wa hene hoy. Eji said doc ekano. The basis ne say ade de yare ebre ni peduanum say ya fom apomuden emra, which is the natural constitution govern yen eboy. Said or refer to the book of Genesis no. Nyankopon bo ade nyina ne ma obo nyina onim se ede nsunsun aso papa bebre ye nipadua ebeboa ama ya tena se ede nkwa me ye nanso no ye ka se nim de tra so na de ne ma ba se de wo sika sese ne ma ye mfudi a ne nim se nkecheki a while ansa na asase ede nutrients aguma ma aba no sese nim de akwa ma bi okura 2 months na aba kube ebi a 6 months obehu na aso doso ne ye tidi ne ade saa ne ma nyina na ye ka se ebi amprempren de ebeboa nanso daache no ewo nsusanso bone de ma wapomuden eni nchi no ye san twi amanfo adwen akotete niema tete eduro so a kire won se yare aba yen so na ye ko a enko niema ye de ananche hospital na se de doka okaze na emede obi oho a ne yare ba akunti no abusua agyae wo nwuma nyina ba betena ne nchen obi yare ba akunti no ne yire nkwa adwuma ne ba nkwa adwuma abusuafo aye timetable na we bekọ ne ho ochena we bekọ no nipa ba akofo senke bia nka ye nkomo aye dini ne ensem aye ken esono de esan bia ba beto ne kwan mu na esono de on de deliberately niema aye ken bia obu na semtia no de na nse de obeya no be de bia meka se over the counter nura ye tone ade ade ye mu na nimtia na emum ye nim se etisa akwasi konan so teten kwanchen yare na bia mprempe obehunu se free ni peduanum nanso enkoi ete tina waso ko grace gifts no watu ase ama sa na ema nyina suppress symptoms entu ase ba ye kire o se fa pem kura ni peduani free so bai eye from the natural state no e wo sa wodi bibia ye natural bia ka ni peduade fa hodie eba we ye ka se pese yitia ye ka ba bi wi se mpanin so pitiripi no patrapa se din won se honam amanfo ye Herbal nanso nye saafo nyina na wadru enye saafo nyina na nimde se ope baabi a moa papa ebeba ma baabi bia yare odi anante na wo pe solution na ma abusuafo bed na kona so ho ato no wadu nkwa ame abehwe wo ma waje on se bia otiase na anuanom no wo ma kan wuhwe na abun so unuanom yes se abusua se kwaye ugina kire bom obe na so bia yes ni sibre enti no mpanin se kala tenten toponko me pa cha otie
apomone papa ne baako a Grace Gift a Dr. Grace Boadu Dano obi onu obedi nkomo bia dada obi na adansem ya ye adwuma mfie bebre obi yenya any single complaint we nyina di adanse se ye nyuro etatahwe esa yare etu yare ase e pa cha okwa akoma to yem enkachi enda so homa ne nyina ne Grace Gift a Dr. Grace Boadu Dano yara mo asepa busu na say Grace Gift Herbal perifo na mdo mo atena se atwe nkomo numbers no so unim ene screen no ye ba ne ne de agusu ama ene gu screen so ntimi srew fa the frɛ wɔ mo nkra ha na wo a sɛ do maka sa Achimota petroleum no Kumasi nso so no ohwimo ho school junction obehu wɔnom ɛwɔ hɔ na afenti Kumasi be bia wo free baby abono ahafo region udu Kumasi a na ɔhwɛ mo yɛn so a bɛdi fa sei no yɛn so yɛn kɔ Achimota petroleum abusa